ጥሪያችንን አክብራችሁ እንግዲህ ሰዎች የመጡ ነው ስቲል ግን ያው ከጊዜያችን አንፃር አሁን መጀመር አለብን እና ስፍራ እንደዚህ ትመጣና የዛሬ ያለንን ኢንፎርሜሽን ሼር ማድረግ ትችላለች። እንደምን ዋላችሁ? ኤቭሪዋን ዌልካም። በጣም ደስ ብሎናል በአጭር ጊዜ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ። ለፕሮፌሰር በየነ ፋውንዴሽን ለምናደርገው ኢንቪቴሽን ዶኔሽን ኤንድ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እና በራሴ በግል ያው አጎቴ ነው በጣም ወደው ሁላችንም የምንወደው ለሀገራችን ብዙ ነገር ያደረገ እኛ ደግሞ ይሄንን መከተል ያለብን ይመስለኛል። በተለይ ወጣቱ ጀነሬሽን ምን ያህል ሰው መልፋትና ማድረግ እንዳለበት ነገሮች እንዲቀየሩ እንዲሁ ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ እንዳደለ ግን ሰው በሰራው ነው ብዙዎቻችን ፉልፊልድ የሆነ ላይፍ ሰክሰስፉል የሆነ ላይፍ የምንኖረው እና ሁሉም ምክንያት አለው። ብዙ ትምህርት ጥሎ ልንሄደው እና በጣም ጥንካሬ ምን እንደሆነ ብርታት ምን እንደሆነ ነገሮችን ደግሞ ጨክነን ካረግን ዲተርሚን ከሆን መለወጥ እንደሚችሉ አሳይቶናል። ይሄ ደግሞ ለዛ የሚያነቃቃን ስብሰባ ነው። በግሩፕ ስም ኢንቪቴሽን አነባለሁ በፋውንዴሽኑ ስም። Dear members of dear esteemed members of Minnesota community and Minnesota, Ethiopian community in Minnesota, we are reaching out with deep respect and shared sense of pride to invite you to join hands in supporting the Professor Beyene Petros Foundation, a non-profit organization dedicated to honoring the remarkable life and enduring legacy of our beloved son of Ethiopia, the late Professor Beyene Petros. Professor Beyene Petros, 1950 to 2024, was an outstanding Ethiopian scholar, professor of biology at Addis Ababa University, dedicated educator, advocate for social justice, and long-serving public representative from Hadiya Zone. His lifelong commitment to knowledge, equity, democracy, and community upliftment continues to inspire generations. The Professor Beyene Petros Foundation has been established to carry forward his vision by focusing on key areas that directly benefit Ethiopian communities, especially in education, research, and holistic community development. Through targeted initiatives, the foundation aims to enhance access to quality education, scholarships, promote scientific research and innovation, support sustainable community development projects, empower youth, women, and underserved populations. As proud members of diaspora in Minnesota, your involvement is invaluable. You will help ensure that Professor Beyene's legacy lives through meaningful impact in Ethiopia, particularly in Hadiya Zone and beyond. How you can participate and support? One, make a financial contribution, volunteer your time, skills, or expertise, organize or attend community fundraising events, spread awareness within your networks, partner with the Foundation for future initiatives, and everything more. We warmly invite you to learn more about Foundation's mission and upcoming activities. For example, details, donations, or to get involved, please visit our website, that is professorbeyenefoundation.org. It's right here, come on look up there. Or contact our local representative, that will be me in Minnesota. Together, let us honor Professor Beyene Petros by building a brighter, more equitable future for Ethiopia. With gratitude and unity, Sifra Bahailu on behalf of Professor Beyene Petros Foundation. Thank you and welcome. Thank you, Sifra. ስለሰጠሽን መግለጫ sorry. So, Mejameria, we have a message from the foundation chairman of the board, Professor Habtam Wondumu, record argo yelakelinalle, እሱን አጫውትላችኋለሁ።
morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Greetings from Addis Ababa, from Wari, from my residence. My name is Haptamu, Professor Haptamu Wendimu from Addis Ababa University, and a good friend and relative of Professor Bayene Petros. As you are perhaps very well aware, a foundation is established, legally registered in Addis Ababa with the Ethiopian government, and its activities include offering of scholarships, building libraries. We have already designated maybe 3 areas like Hosanna, Shuni, Addis Ababa, and the first priority areas, and then after that maybe resources are knowing we can move on to other areas based on the needs and the interests of the public. Now, obviously, these activities require quite a lot of resources, quite a lot of finance, and also, any thoughts and contributions in one way or another will be of some assistance. So all of you who are in the States or other places can help us with the provision of resources to do maybe general activities, or maybe you can even design or say this or that activity, like research, graduate research on malaria or contagious diseases, or it could be on study research on migration, youth migration from the south to various countries, particularly to South Africa, etc. So you can designate that your contribution be really be geared towards this or that activities. I'm very happy that certainly many of you are giving attention to this issue. As I would have, talked in Amarinya, or በአማርኛ መናገር መግለጽ እችል ነበረ ሐስሱካር ሀዲይስኔም ወጪን ጠነሜውም ይውካርም ያው ሎፖቃጥ ለኦኮክ እንግሊዝ ዛኩ ቢኪነት እንግሊዝኛ ወጭሞ okay, thank you very much for your attention. Please do all you can. የመሰብሰቢያ አዳራሽ ይኖረዋል። የመጽሐፍ ማንበቢያ ቦታዎች ይኖሩታል። ውስጥ ዘመናዊ ሬስትሩም ኤሪያዎች ነው የሚኖሩታል። የውስጡ ሎቢው ኤሪያ ይሄን ይመስላል። እና ወደ ላይ ደግሞ ከፍ ሲል የሚቀጥለው ሌቭል ላይ ያው ፕላናችን ወደ 4 ወለል ያለው ህንፃ ነው የሚሆነው እና ሞር ቡክስ ሪዲንግ ኤሪያዎች ይኖሩታል። ጋርደን ስፔስ ይኖረዋል። ውጪ ሰዎች ጥላ ስር ቁጭ ብለው የሚያነቡበት እና ብዙ ተማሪዎችን ሊያስተናግድ ብዙ ወጣቶችን ሊያስተናግድ የሚችል የንባብ ቦታ ይኖረዋል። ኮምፒውተር ላብ ይኖረዋል። የምግብ አዳራሽ ሳይሆን ካፌ ነገር እና የቺልድረንስ የንባብ ኤሪያም ይኖረዋል። እና በላይብረሪው ማዕከል ሴንተር ላይ ደግሞ አንድ አነስ ያለች የሜሞሪያል ስፔስ ትኖራለች። ስለ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ህይወት ሰው መማር የሚችልበት የተለያየ ያገኛቸው እውቅናዎች፣ ሽልማቶች ምናምን እዛ ዲስፕሌይ ሆነው ሆፕፉሊ የፊውቸር ጀኔሬሽንን ኢንስፓየር እንዲያደርጉ ትንሽ ሜሞሪያል ስፔስም በውስጡ ትገኛለች ማለት ነው። እና ሙሉ ለሙሉ ቢልዲንጉ ኤቭሪዴይ ጥቅም የሚገኝበት ሆኖ ደግሞ አት ሴም ታይም ማስታወሻም የሚሆን ደግሞ ስፔስም ማዕከሉ ላይ እንዲኖር ነው ዲዛይን የተደረገው።
እና ከውጭ ገጽታው እንዲህ ይመስላል። እሺ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ያው ፕሮጀክቱ አምቢሽስ ነው እና ብዙ ሪሶርስ ይጠይቃል። ግን ያው ላይክ ኤኒቲንግ ነገሮች አንድ ቦታ ጀምረው ቀስ በቀስ ነው ወደ ግቡ ጋር የምንደርሰው እና ያው የዛሬ የሰበሰብናችሁ ዓላማ ይህንን ምን እያሰብን እንደሆነ ቪዥኑን፣ ሀሳቡን፣ እቅዱን ሼር ለማድረግ ነው እና ያው ፕሬዘንቴሽን ጨርሻለሁ።